Di ular remalang, engkau anggota mapuasa, tapi dia sempajang. Engkau anggota mapuasa, tapi dia sempajang. Pikui ko makiro. Tatang kapalan na puasana. Maka dia kote rogi ko nasang mapuasa ko di masempajang. Tatay ang kapala puasana. Di minay patarimay matu nariko di na sempajang limot tu. Magay na saba itu sempajang limot ti paguncin di cinge. Ang kaya dicita ipita-pita bami bing kemana ro amala na puasamu he. Seton no mapuasa kemana no igan na amala na. Tapi dia ni elingi iro dicita magay di gay paguncin na. Nah sebab maka dia hadis as-salatu miftahul khair. Ia tu sampajange pak guncin na sinina dicinge. Ipita-pita bami matu ke surga tapi dia ni pertama ki magay maka dia hadis as-salatu miftahul jannah. Itu sampajangi goncina surga maka dewe angka ni rodecimu he siaga ganna puasamu siaga ganna sedekah tak tabalom sige bagi papa buka angka banu rodecita he ipita bami tapi dene pertama ki magi dege goncina surga yak katani de to gage goncina decing yak katani maka jemaah sekalian upasengi 7 sampajata tapi angka tu puasa ramalangi ipigau supaya magai pada angka kikmatu selama Rasulullah fangata ipatama ki surga pamasina. Nah sebab itu sampajangi pak 5 waktu tanyana reko angka waktu upakulinge sampajangi 5 waktu tanyana reko angka waktu